Stigla je nova Fender Player 2 Modified serija, nasljednik Fenderove Player Plus serije ili ti nabrijani Fender Player 2. Koje su razlike u odnosu na običnu Player 2 seriju? Dakle, ove gitare imaju kompletno novu elektroniku. Kao i najjači flagship Ultra model, ovi imaju noiseless pick-upe. To su Player 2 noiseless pick-upi specijalno dizajnirani za ovu gitaru. Sve gitare imaju push-pull kombinaciju koja radi nešto ovisno o modelu gitare koja je. Ovdje u HSS modelu to splita humbucker u single coil varijantu. Gitare imaju nove uže tremolo blokove unutra, što omogućava da više bendamo, imamo veću ekspresiju na tremolo sistemu. Imamo nove task natove za bolju stabilnost štimanja, imamo locking mašinice, novi moderni String 3, gitare dolaze u mnoštvo jako zanimljivih boja koje nisu dostupne u samoj Player 2 seriji i za razliku od Playera 2 one dolaze sa gig bagom. U line-upu Stratocastera imamo normalnu single coil kombinaciju, modificiranu naravno, HSS ili HSS sa Floyd Roseom. Na meniju od teletine imamo single kombinaciju ili single humbucker kombinaciju, također sa splitom u ovim super cool bojama koje do sad nikad nisu viđene. Što se baseva tiče, imamo ovaj Modified Precision Bass koji također ima PJ kombinaciju, dakle Jazz Bass Pickup, masovan bridge za bolji bass sustain, brdo elektronike za sve vaše potrebe te također ovaj bas aktivan. Uz njega uskoro nam dolazi i Jazz Bass varijanta. Ove ljepotice i cijelu ponudu Player 2 Modified serije potražite u Music Shopu No. 1.